tini chung sasu nang dikhie ching joto bru bungsorong tini chung sirim chung moge bo thangnai 3 October 2024 wo nini sikha bobon bo bru language recognized expert committee ni meeting o je chung joto bai ompro laye lalai mo mthaima abo mano nang dikhie chung joto no siri nei bakye chung bo kabolai jami chung ni bo ni mthaima wo puila wa chini present tripura government no khaksamo kauma sapio chini bsc tikhio gabo logio chini te special ke khaksamo kauma sapio chini brom nang mla promote biang no bungbe thake nini sakbai thangpo sakthakbai bekie ta o chini bru nini kobru recognize ni haba tawa su jara phai ka sa phai ha taw ni present position ke body khie juno government by two option ge o puila ma option ke ta jara tripura wa state ni state minority language ni sabe recognize mole Manipuri ni language mo chu sei inke te matang kaurole abri khongya ko inke tawo ni state minority language le breke khine rong thu sibinai ba breke bi pai sibinai abwas kangpo kuno ni criteria rule regulations ta mo krui inke abong ba ya tawo ni committee ta khasam te o aro chini bru ni expert committee ni member ko ke haro place view chini brom nang ni tithoram riang assistant professor ke abro ni samun ke khna puo ni government no state minority language le bukti mara place finai abo criteria stam ri nai enke abo brang criteria stam pe ke government daw abono habala nai enke abole sa long process boke ha ke ha process he ha chuna te ke sa pia tawo chakma takhurau enke tre mograu tre ni halam rau tre rau beki school introduce khetiya janjani kauno abudike nang nang kobru pho khemayu ta onang defri doila na inke chungjo to aro tongsinai meeting tongsinai chungjo to expert committee member te bsc ni thangsinai rau jo to chungkhe invite member rau khe chungkhe ni abo state minority language ni je haba abo phono chole tongtho ni aboro chung chole tongri khithang bo be class aboro pho chung tongsin matang sinai enke tawo je chakma language rau te rau rekhie ni school education no ni introduce khia chini kaubruno phono ni abu dekhe ni kheradi hi ha ablo chungjo to ongpro like government ni representative rau director tre arwo ni deputy director resource ni research officer rau brang saha je ঠিক আছে তাহলে খে নিনি আবো কাউব্রু পরের মা যে সিলেবাস 1 2 3 4 5 যে এলিমেন্টারি এডুকেশন যে বিভিন্ন সিলেবাস দङ আবো সুইনি দাंनाय সুইনি খে আবলে নিনি মডিউল কমিটি খা দাंनाय নিনি মডিউল কমিটি খাপাই খে নিনি ব্রাংসে নিনি আবো NEP 2020 nengke NCRT ACRT ni je guideline curriculum reke tong ni abono ni rukhie brau abdike bui frame ba syllabus mas namnai engke ni abon lagewa chunote ke hapio nang bru student tomorrow ni abdina school lem sakati engke ni chung ni skang list ke paiti mo 600 ni out of 6 district wa west tripura bai si pai wala ke chini bru rau chung simodi asu ake bange tongya ba ni ake school pa su krui abuya 6ta district no chung pula ma tani rigre ha enke te kya phai pia abo ni kmahanai suiso kan school of profit ke suiso joda bru ma sanang piu ba ta sasa ka nang piu enke abule ting tongpi babule nang simodi to tongpi engke abule chungpho otuku naika samaya engke abo samule chung ni department dekheni nadana dekhenai brake saha chung department dekheke chungpho sisale songinanai ni tal than tabro ta batadur honang thamai pho tongu angke nang bs le abo habano nang saikuti ni de pia arongke chung salai pia chung ni chung dabi khe tongu ba angbo ye
chung sai khu ti mong ke ta sa donai abong ke chung sai khu tiat mani chung ni ma tang kha arong ke nang sai khu ti nang ke bru teacher ni list nang ready engke bru student tungmo aro bru teacher tungmo abu ma school khunang ready engke abo phono class ke hawo at least ni NCERT ni guideline mote wo khuchi 10 news le ka ni nawo engke chung dia tu abo di guideline phatale chung thangmai ya ba engke abo ma school nang ready engke tre ke ha second ona tu fiting di ni bru student so othocho ni arawo bru master ke ha phokui engke bru master ni tre bing jaga wa klai tu marau abor phona tu khu ye ting di ni abo ngaro no nang gothelai mo tang mo khe ni abo no abo jekhane bru student so mo jaga bo no arawo ni deputation transfer dang ha bra bri khe gothe chung ti phainai ke ni chung ni bo school list teacher bru teacher list ripai khe brang ni mahanai brang je brekhe process tong abo process kheriye brang governor bai khe notification kherinai notification khe pai khele ni bru teacher no orientation training brang tanai engke jang module committee ba syllabus frame khenai brang burang samo chole tongnai ni abudi khe habalat mani khe tau jarawo ni angko meeting o jungno je sakle mo je re moni poto wo engke tawo jungno ni angko samono jungno nang ni ready to mungke tini logo pho je abo module committee notu ba syllabus committee aro je tongsenai bro mimung nang khunang di ya